Ndabasuje cyane abakunzi ba Dani Hambona nabifuriza wa gatanu mwiza wa tariki 31 Mutarama 2024. Nitwa Rukugi, tugiye kubana mu makuru y'imikino agezweyo kuri wa gatanu. Ngomba guhita mpera muri Volleyball Heroes Tournament 2025. Iyi ngiyi birumvikana nyine ni igikombe cy'intwara, ariko muri volleyball nabwo baraza kuba bakina kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Hari imikino ine itandukanye mu cyiciro cy'abagabo, guhera ku isaha y'isa 10 imikino iba kugeza ku isaha y'isa moya, nabwo hari indi mikino iteganyijwe. Hanyuma uko gahunda ziterere, equipe ya Police Volleyball Club irakina na Kigali Volleyball Club, ingizi izwi nka KVC, barakina muri Petit Stade ku isaha y'isa 10. Hanyuma ku yosana none Kepler Volleyball Club irakina na IPR Singoman, bo barakina muri NPC muri gymnase yaho. Hanyuma APR Volleyball Club irakina na Gisagara Volleyball Club, barakina muri Petit Stade ku isaha y'isa moya. Hanyuma kandi Rege Volleyball Club nayo irakina na East African University of Rwanda, barakinira muri gymnase ya NPC. Hanyuma reka mve muri volleyball ahubwo nerekeza ku musore w'umunyarwanda bita Samuel Gerete. Uyu nguyu ahataniye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa mbere, nyine birumvikana, ariko ni mu ikipe ye asanzwe akinira ya Lari Lavuele, iki ni icyiciro cya kabiri hara mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu musore usanzwe ukinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, iki gihembo ntabwo agihataniye mo wenyine, ahubwo hari abandi basore basanzwe banakinana muri ekipe yiwe nyine ya Lari Lavuele. Ni abasore batatu, harimo uwitwa Mohamed Gwindo, harimo uwitwa Fadel Gabtaka ndetse na Jibril Ramego. Ni abasore nyine bahataniye iki gihembo cy'umukinnyi mwiza wo muri iyi kipe akinira, isanzwe ikina icyiciro cya kabiri muri shampiyona y'Ababiligi hariya nyine birumvikana ku mugabane w'i Burayi. Nuko nguko bimeze. Uyu musore Samuel Gerete twamwifuriza amahirwe masa akegukana iki gihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa mbere muri ekipe ye asanzwe akinira. Hanyuma reka mpe hano kuri Samuel Gerete nerekeze kuri Mugheni Fabrice Kakure. Uyu nguyu waciye mu makipe atandukanye, harimo ekipe nka Kivu Sport, ariko Rayon Sport niyo yamenyekaniyemo cyane, aca muri Police FC. Ubu ngubu rero Mugheni Fabrice Kakure yamaze gusinya amasezerano muri ekipe ya Etincelle hariya mu karere ka Rubavu. Nawe agomeje kuba ahinduranya ama ekipe nk'uko tuyimenyereye ku bakinnyi bakina hano muri shampiyona y'u Rwanda, bagenda bahindagura ama ekipe cyane rwose, ugasanga ava muri ekipe imwe ajya mu yindi. Uyu mukongomani rero Mugheni Fabrice Kakure nawe yamaze kwerekeza hariya mu karere ka Rubavu muri ekipe ya Etincelle. uko nk'uko ibintu bimeze. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Afurika. Ni umusesenguzi w'umunyasenegali amwita Habibou Bi. Uyu Habibou Bi rwose wari usanzwe nyine ari umusesenguzi ku bitangazamakuru byo ku mugabane w'i Burayi, yamaze kugirwa rero umutozo wa ekipe ya Rennes, ikipe ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere hariya mu gihugu cy'Ubutaliyane, France Ligue 1. Ubwo rero aje asimbura uheruka gutandukana n'iyi ekipe ya Rennes bamwita George Sampaoli, uherutse kwirukanwa rwose n'iyi ekipe. Yamaze guha akazi rero uyu munyasenegali Habibou Bi, ni ugiye kuba utoza iyi ekipe. Yarasanzwe umusesenguzi ukomeye cyane wa football, ariko sinzi wenda niba ibijyanye n'ubutoza bizakunda, kuko hari abasesenguzi tugiye tuzi cyangwa se abakinnyi bakinnye umupira w'amaguru bawukina neza ariko bajya kuwutoza ntibigende neza. Ubwo rero umunyasenegali reka turebe we niba bizakunda, nk'uko umupira usesengwa niba ari nakazabasha kuba awutoza. Hanyuma reka nerekeze mu mikino ya UEFA Europa League yakinwaga kuri uyu mugoroba wo kwa kane. Imikino myinshi nayo yagendaga ikinwa, ariko turareba nk'imikino y'ingenzi. Ekipe ya AS Roma yatsinze ikipe ya Eintracht Frankfurt ibitego 2-0. Ajax itsinda Galatasaray 2-1. Hanyuma ikipe ya Anderlecht itsindwa na Hoffenheim 4-3. Ni match yari ikomeye cyane. Atletico Club de Bilbao itsinda ikipe ya Victoria Pilsen 3-1. Hanyuma ekipe ya Midtjylland inganya na Fenerbahce 2-2.
hanyuma FC Twente itsinda Besiktas Istanbul 1-0, hanyuma FC Basel itsindwa na Manchester United 2-0. Ibitego bya Manu byatsinzwe na Diego Dalot ndetse na Kobbie Mainoo, hanyuma kipe ya Braga itsinda Lazio Roma igitego 1-0. Tottenham Hotspur itsinda kipe ya Elfsborg ibitego 3-0. hanyuma nyuma y'imikino rero urutonde uko ruhagaze, amakipe 8 ya mbere ahise abona na tike yo kwerekeza mu mikino ya 1/8 Safote bidasabye kuzajya muri playoffs. Equipe ya Lazio Roma ni ya mbere ifite 19, Atletico Club de Bilbao ifite 19 nayo ni ya kabiri, Manchester United ni ya gatatu ifite 18, hanyuma Tottenham Hotspur ifite 17 ni ya kane, equipe ya Eintracht Frankfurt ni ya gatanu ifite 16, equipe ya Olympique Lyonnais ifite amanota 15 ni ya gatandatu, hanyuma equipe ya Olympiacos ifite 15 ni ya karindwi, equipe ya Rangers ifite 18 ni ya munani. Nayo ma equipe 8 isabona itike ya 1/8 bidasubirwaho, ubwo guhera ku equipe ya 9 kugeza kuri equipe ya 24 nabo bazakina imikino wa playoffs, hanyuma guhera kuri 25 kugera 36 zahise zisezererwa muri iri rushanwa. Hanyuma ikindi gihari nuko tombora ya playoffs iteganyijwe kuri uyu munsi ikabera hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi ku cicaro cya UEFA. Hanyuma ikindi kandi ni nako no muri Champions League nabwo barazo gutombora kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, tureba uko playoffs bizaba bimeze yaba muri UEFA Champions League ndetse no muri UEFA Europa League. Hanyuma ikindi nagarukaho no umunyabigwi wa Liverpool w'umwongereza mwita Steven Gerrard. Uyu nguyu irabice biracika muri Liverpool ndetse no muri equipe y'igihugu nyine y'abongereza Three Lions. Ubu ngubu yatozaga equipe ya Al Ettifaq yo mu gihugu cya Arabia Saudite, yari amaze kwitoza amezi 18, birumvikana ko ari umwaka umwe n'amezi 6. Uyu nguyu rero yamaze gutandukana nayo, ahubwo igihari nuko bamaze guhereza akazi umutoza ugomba kumusimbura nyine, kuko yamaze kuba yagera ku muryango. Ikipe ye yarayigejeje ku mwanya wa nyuma mu cyiciro cya kabiri hariya mu gihugu cya Arabia Saudite. Ubwo nuko nguko byari bimeze nyine. Iyi kipe ya Al Ettifaq yavuze ati reka tumusezerere kugira ngo wenda turebe uburyo iyi equipe yagomeza kwitwara neza ariko idafite nyine uyu mutoza, kuko byari kuba bibi yuko ashobora kuba yamanuka. Ni ibintu bitari byiza uyu mukinnyi wakiniye umupira ku rwego rwo hejuru, ariko ibijyanye n'ubutoza bikaba bitamukundiye. Ubwo ngubwo nta kundi nyine, ntabwo bimuhiriye. Hanyuma reka dukomereze muri equipe ya FC Barcelona kuwitwa Pedro González Lopez bakunda kwita Pedri. Uyu nguyu yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 5 agomba kumugeza mu mwaka 2030 ari umukinnyi wa FC Barcelona. Hanyuma yaramaze gukina Barcelona maginga yanga imikino 175, muri iyo mikino yatsinzemo ibitego 24, atanga imipira ibivamo kuri 17 ndetse yegukana n'ibikombe 4 bitandukanye. Hanyuma nuko nguko bimeze kuri Pedro González Lopez bakunda kwita Pedri nyine. Hanyuma reka dukomereze kwitwa Niko Kovac. Uyu nguyu yamaze kugirwa umutoza mushya wa Borussia Dortmund kugeza muri 2026, aje asimbura uwitwa Nuri Sahin wamaze kwereka umuryango ni equipe yo mu gihugu cy'Ubudage. Ubu rero bamaze guhereza akazi uyu mutoza mushya ukomoka mu gihugu cya Croatia bamwita Niko Kovac. Nuko nguko bimeze muri Borussia Dortmund. Hanyuma reka soreze muri championnat y'Abongereza, bamaze gushyira hanze abakinnyi n'abatoza bagomba gutoranywamo umutoza w'ukwezi kwa mbere, cyo kimwe n'umukinnyi w'ukwezi kwa mbere nyine kuri kugenda kugana ku musozo. Duhere mu batoza ni umutoza Mikel Arteta wa Arsenal, ni umutoza Eddie Howe wa Newcastle, umutoza Pep Joseph Guardiola wa Manchester City ndetse n'umutoza wa Bournemouth bamwita Andoni Iraola.
Mu cyiciro cy'abakinnyi rero beza bagomba gutoranywamo umwiza muri uku kwezi kwa mbere wahize abandi ni uwitwa Phil Foden wa Manchester City, Cody Gakpo wa Liverpool, hakaza uwitwa Justin Kluivert wa Bournemouth, hakaza uwitwa Dean Hodgson nawe ni wa Bournemouth, Alexander Isak wa Newcastle, hakaza Jean-Philippe Mateta wa Crystal Palace, Bryan Mbeumo wa Brentford. Nuko nguko bimeze rero, tuzaba tureba umukinnyi cyangwa se umutoza wegukanye igihembo cy'ukwezi kwa mbere nyine wahize abandi. Ubwo tubitegereze mu minsi iri imbere barahita babitangaza kabisa, ntabwo bajya barazamo. Ubwo rero reka mbashimire cyane, nahangaha soreje amakuru y'imikino yaragezweho kuri iyi channel ya Dani Hambo. Ubwo reka mbashimire cyane, mbifuriza kugira uwa gatanu mwiza na weekend nziza muri rusange. Nitwa Rukuji, mugire umunsi mwiza.